Kum Shibanta ka jingrakhe ya ka Rakdam Amrit Mahotsav kaseng Hanyu Trap National Youth Movement Northern Region bat kaseng Tulba Nongpo Circle haka jingi trilang bat ka Blood Center Civil Hospital Nongpo menta kasengi ka khatnyo tarik unai lur araja arpuar kalayo ban penlong ya ka program na kabenta ban ajing syai halor ka jing koridor ban aisnam bat layo ro ban penlong ya ka jing no senyang da kasnam haka te kasengi kumban syukredeu kendian ka Rakdan Amrit Mahotsav kedai kawai na ke program bala perlait pajba ada katanat jong ka kot ya kya na ka sarkar pedang bat labata ia borok ki jalla ban rakhe yang ini kasngi nadu ka khatnyo tarik u September arajar arpuar hadu ka syir tarik u benai Oktober arajar arpuar ka badairu kasngi jong ka jingno senyang ya kasnam lani ka blood donation day ka jing temu jong ne program kalong ban yo lum ya kasnam ka basilak unit ha ka singi lengba ki nong ai sngo bahaya kasnam kenang bon la ban ai jingirap ya ki don kami kasnam ha ka no por ha ka ne kasngi la yo ro ban ai ka jing pensyai ha ka bai dei bet ka jing don kam jong ka jing ai snam ha ka bala yo jing kren dai Dr. Taryang ibede in charge jong ka Blood Center Civil Hospital Nongpo nalor jong i Dr. Taryang ibede in charge ka Blood Center Civil Hospital Nongpo la yadon lang ru uba Alpius Dikar budi Vice President in charge ka Ribhoy Circle jong ka Jing Im VBDO uba Marcus Martin budi President jong ka HNYF Northern Region ikong lari koridor Kharkrang ibedi dikot jong ka Jing Im VBDO ki nurse jong ka Civil Hospital Nongpo bat ki dikot jong ka seng HNYF bat kumjuru ki dikot jong ka seng Tulba Nongpo Circle Dengan orang pergi buat camp kan, camp lah. Kamu sim, kamu seluruh yang beradabat ki badal kata saya kecuma, bah kuno gini pun jam sepat nanti menginkam sepat ini pun lom kita kiri seluruh om tang setin nanti hakabot perhat nanti hakabot ini nanti belum kita kiri seluruh wah pun donate nanti pun aisuha yang kesenam. Sya kita ki produk personal belane kita ki prabe bonong gilontam si kadai bang gilontam hado kata te i doktor badan lang bani ni lagi som adu nai ada tam bo perkenal kumno bangin lam lenti bat kumno bangin thau lenti bat thaula ban ura yang ni jing ya dai ha ki ni kam ki ba ngingi thang kombinasi jom kacela kombinasi jom kadisrik balik ke pelong ngingi bandon hangan kasgi ke ba krau lakunong ngingi we kamtam nang doktor bat nabi kok no te iso pelong kede kasgi ke ba ngithang kum mangiong ba kamdesu bandon kijing ya kinosong lada kilokam hakno repor ya kasnam kamu tidur kam yang tengah yang kesini bisuki. Kesomrong ni la tresidom kum kisah malam ni layat dutia mudan ni yapun ki jumut perkat kemudian sendur menunghaya ka lawe jom kecil kendeu ketam ban ayah ke puram jom kecela lembah kecil yang tiklam kentam kum hagine ki berta nomor ngiso menong ni jumlen bat permintaan yang nanti hari sebentar habak kedau yang jing lekok terkam jongki di mana Robert kamtam haki habile head department junon gibri ki bakno junon gibri bakno tho haki jing film jong kasumar kan reyon tangkowe larangin dom hakam mensim kapan yasna tilang habaro kilian lane habapun kilian kamdam kuno bangin wan sakma
ban sunyang la Islam sitrap yagi berengkam kajing rapnagi. Karena ini saya bentar jong kamet, ban ai oksigen yang kamet berokok. But kebentar kebalai pat kini platelets, and white blood cells, kini cells, kini ba yada ya kamet kejungi ni kinu kijing pangjing stom, ki platelets pat yada ya kamet kejungi ba kenum lada syubuh ni or ni mensau ni num mensau kan ka snam jingi kan kelak no kan lang no kini ki platelets ki dan kambha kamet jingi kenam bakat lada ni or la ni mi snam no ko bentar jong kamet jingi ka snam kan lang no bakanum tuit sa. Kadang ni dan kami ki platelets, ki white blood cells, ki red blood cells. Baru lai teli kini, ki badan kami kami kecungi, badan dah ini lagi ginu ki Jepang, badan ginu ki jing mensau. Kini ka campaign na launch ka mentakasi na do kani utrik September arajar apuar, bahkan kut haka shitarik Oktober arajar apuar ke Badega National Voluntary Blood Donation Day. Ka aim ka objective jong kani program kedai ban. I awareness syapang kajingkan kami yaki nong I snam ki balong ki bangikot ki voluntary non unpaid donors kata kini ki ba I mon smo pai ka snam klam da shim ya ka pisa klam kanu kajing siu bat ki I ka snam da jing trei jing I nanta ka kuipat ka dai ba ngin thaulat bangin social mobilization and social cohesiveness for noble cause of blood donation. Kaniri bangin I awareness bangin ya thu shiki ya ka imlang sa alam jingi syapang kani ka jing I snam. Nanta bangin pitik naru baka snam ka balong bangi ong ka balong safe ka balong bangi ngin pendiang ya ka di belakang kani kadai ko bai naga objective jang kani ka track. Ya ka snam ha ka leng ki belakang jang ka ngeler. Te nanta midam ni presiden cumi bapa menteri haji sisa mata resmi ila inu berwarna sana mulai ia pakan fando mani mesti ikama abang yang langsung te na lapor yang mana te kenjat halor jong tani kapang kaba kasotar India kalabu naga komen jong ka health family welfare Kalabu dia kena yakin nak minta kena kesini. Donating blood is an act of solidarity, joint effort and save life. Tera kajing sisa, manau sunem, hapo kari India hibra kowe, laju rakhe ya kena National Voluntary Blood Donation Day, hakashitari jum Oktober. Ban pempriang ya kakubor, jom kajing tom bat kajing kong.